Što se tiče sporog čitanja, ja općenito sporo čitam, si bila rekla, tu nisam trener brzog učenja i općenito moja filozofija nije bitno koliko ti brzo prođeš kroz neki tekst, važno je koliko brzo neki tekst prođe, to jest dopre do tebe, ali ima trikova i jedan trik je korištenje, jel to zovu vodilice ili tako nečeg. Doslovno, ne znam, kad si bila mala, možda ne ti, ali puno tako djece, prstom ovako radi dok čitaju. I onda šta najčešće kažu profesori ili nekad mama, tata, makni taj prst, moraš naučiti bez prsta čitati. E ono što ekipa koja se bavi brzim čitanjem zna, da je to najgori savjet ikad. I oni svi koriste ili neki štapić ili olovku ili nešto da vodi ruku kroz, to jest da vodi oči, pardon, prst kroz taj tekst. I pokušaj sama napraviti, uzmi si olovku, bilo šta, da ti tako bude kod tvoja vodilja. I samo se prisili da malo brže mičeš tu ruku, tu olovčicu, nego što ti prirodno čitat. Ne sad brzo da ovako, jel, prođeš kroz tekst i sve zapamtiš, to baš i ne ide tako i ti, zato ne volim to brzo čitanje, jer se neki hvale, joj, čitam milion riječi u minuti. Pa je, vidio, mogu ja prolistati ovako cijelu knjigu ili Bibliju od 1000 stranica, ja sam vidio sve te riječi, a da li išta doprlo do mene nije. Ali je i dokazano i stvarno funkcionira, jedan od tih trikova je ta olovčica ili nešto i kad vidiš koliko ti je prirodno, samo probaj mrvicu brže tu olovčicu micati i to će ti mrvicu povećati tu brzinu čitanja. Tako da, to ti govorim zato jer je jako lagano i nije nešto što sad trebaš jako blic metodu isprobavati ili nešto tako, nego možeš to već doslovno nakon ovog razgovora koristiti. Onda ima još tu nekih savjeta da se ne vokaliziraju riječi, znači kad čitaš u sebi, ali ne govoriš u sebi ono što sam pročitala, nego pokušaš bez da kažeš te riječi u mislima, onda brže čitamo. Ima tako nekih trikova, ali doslovno kad ti bude ili dosadno, ili kad budeš baš htjela, otvoriš na YouTube-u, upiši speed reading i naćiš onako 2-3 videa, nađi neki sam milion i više pregleda i bit će ti ok. Zato jer nije uopće nekakva teška stvar, ali to s olovčicom ti može pomoći. Znači, to je i za engleski i za druge predmete.